Zalora dulu memang power gila, tapi kenapa sekarang makin senyap bila Shopee take over pasaran fashion Malaysia? Dulu Zalora ikon fashion online Malaysia, first mover untuk pakaian dan aksesori. Semua orang excited, promosi gempak, influencer endorse, delivery cepat. Orang share haul video dekat TikTok dan Instagram, trending. Tapi bila Shopee masuk serius dalam fashion, semua berubah. Shopee tawarkan harga lebih murah, free shipping, flash sale setiap hari dan platform semua orang dah biasa guna. Orang beli terus kat Shopee je. Senang, cepat, semua dalam satu app. Walaupun Zalora masih ada produk best, reach and engagement mereka makin kalah. Viral content Zalora tak cukup strong. Sedangkan Shopee gabungkan strategi diskaun gila plus gamification plus convenience buat pelanggan lagi suka shopping kat situ. Lesson untuk business dan marketing. First mover advantage tak cukup. Kena adapt cepat, pantau pesaing dan upgrade strategi engagement dan pricing. Kalau tak, brand besar pun boleh hilang spotlight. Content viral, strategi promosi dan pengalaman beli yang mudah. Semua ni kunci untuk maintain relevansi. Terutama bila target audience dah celik digital macam Gen Z. Korang sekarang beli fashion kat Zalora ke Shopee? Kenapa? Drop komen kat bawah. Nak tengok siapa loyal dan siapa suka harga murah.